dua, tiga. Nah. Aluhur kahana goyang-goyang-goyang. Goyang-goyang-goyang. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Amin. Tahan lagi. Bebas yuk, bebas. Wano gila tuh, Ben. 3, yuk. Selanjutnya Pak. Sekali lagi kayak bebas. Tenang. Jangan ricuh. Tenang. Hati-hati, jaga keselamatan. Ya ayo beas, koneng, permen, beas, endok, soet, kendi. Nah inilah sobat ya, alat-alat untuk menyawer. Sunda ya. Ya ini lokasi di kampung apa nih Bang? Dusun Cilewung. Desa Taronajaya. Oke, siap. Nanti kita lihat ya prosesi sawerannya bagaimana ya. Ini saya berkolaborasi dengan vlog Om Jenal. Oke. Kita akan liput ya suasananya. Nah, ini ada ibu juru kawinnya ya. Ibu sarang saha Ibu? Ibu Nani. Bade ya. Nyawer mohon siap punya. Tapi dah sanes ahlina ibu mah. Mohon. Ya mau sakadar. Ya. Itu teh artina naon Bu itu teh? Artina teh. Nah, kedah teh juru hias. Oh. Ieu teh. Mohon. Komen masalna teh manis. Manisnya Bu. Beas atuh sok kurang sadinantan. Mohon. Sahur teh. Gerak tangan itu mah. Mohon. Atur nuhun Ibu. Sami. Ya. Doa terbaiknya kanggo pengantin Bu. Mugi-mugi sing panjang kunjung rumah tangga. Amin. Sing dugikeun ka gaduh incu. Amin. Jantan Kina. mohon sama Mohon. Atur nuhun Ibu. Inilah para pejuang saweran ya, sobat. Oke, lebet ke YouTube Mangkaning.
Pejuang saweran siap-siap. Lila atuh dia panganten tuh. Sepatunya. Persiapan saweran. Teraskeun kitu. Lah di antara Mundur. Munduran. Munduran. Angkat kaki. Siap. Jaga keselamatan awal. Jangan sampai nggak ada liburan. Prosesi sawer pengantin adat Sunda ya akan segera dimulai. Sedatan singkuring sadar pangantenna langkung ti payun singkuring udah dihapunten boleh wae dina kebun kirang digemakeun langsung sanes ahli imam sakadar pakaulan ka panganten istri sareng pamangkin. Amin wedi nadasiha sami cisim kuring da pangaksama badai nyelang heula nyawer tumut galur kaluhun titis waristi ini aki karya pujangga baheula termasuk paralun sanes pinton hati biasa musa kada haririnya tambi pamali tertawis pakaulan Bismillah mawitan ngidung nyegat asmana maha agung Gusti maha kawasa maha welas maha asih sembaheun kurang sadaya lahir kidung panjurung rahayu haririnya pamatri asih alam panyimpaheman kaujang nyaisa rindik menuju kasinugrahan rahmat nikmat maha hidup aduh nung buah kalbu
sing tawis ngawisi diri teka ucap paripola titi sing nastiti kacaroge kumaula paliasmu lancar rinci sing jadi indung luhur jadi istri luhur budi panoja anu utama binuh kadedeh kasih panutan sing suka betah raos nyambang raos kasep hidup mangka maku jadi caroget tegampil palias ulah gampang hidup nu jadi pamit ngapalaan rumah tangga tanggung jawab lahir batin jadi bapak nu tangguh jadi selaki sajati ngabelaan kula warga siar kipayahmu asih rizki halal di pangeran rumah tak selamat diri Basti anak gerah mangku didoakan berapeti gerah tandang cumarita nundaka maha suci ginanjar kawilujengan yang sinarang wengi pamungkas hari dewan kidul petelin rinek kadangandin sugan ayam manfaatna gerbek
suapkan kasih sayang kepada seorang anaknya. Atau mungkin saya salah menafsirkannya, mohon maaf ya. Nah, kan air minum. Siap, tahan dulu. Siap. Tarik ya, 1, 2, 3, tarik. Wah, tetehnya terlalu bernafsu. Siap. Siap, teteh 1, 2, 3, yuk bibir. Pangan anyar liuk ngarendeng dekat Satu, dua, tiga. Sekali lagi GP Pak. 1, 2, 3. Tahan kalau lagi siap. Mama lihat sini, Mak. 1, 2, 3. Bebas yuk, Pak. 1, 2, 3. Sip. Bapak. Sebelah sini. Teteh geser ke sini, Teh. Kurang tengah. Nah. Lihat sini. Siap, 1, 2, 3. Tahan kalau lagi siap. 1, 2, 3. Bebas yuk. 1, 2, 3.